Jun ni som ni pariat wanglai ni chuak kha in lo chiar chuan Lalrinliana Colney in politics huang chunga a thazonga in kai hroina thu thadeu mai Inchirhtheh politics ti thu aron ziaka angai nom chu thu ran ni se hetiang lam hoi article hi atam lo viau maya tunruma hian kan thlir hawanga soibel ngai lai kan nei ani chuan arem chan dan ang zelin kan soibel don nia ngai thanghal mayang o in social hi chu apoi lo in pu chiatero amoi lo ani Inchirhtheh na thu hi kan political field la hian kan bor khop maya party tinin an king puite beinan man rotra a kan ngai ani tongkam nal tak mangin in thlan campaign kan the dar thin kan rama political party kan din phat atangin Inchirhtheh politics hi asiar zinga mei ang main man roa kan manga kan Inchirhtheh na thu te hi political party te lim thlalan na ani ve boka angai nom zonga ngai tu phei chuan ngai nom thin tak ani kan political campaign dan achang kang ve tiala mani party manifesto soimoina lama kan kaltranta hei hi thil thatak ani chuti lain mimal in soibor bantum na political game thinglu tukha virtual kan tum emoni tun hnaya social media lama in soifia na the darte a om tanok maya then khat chuan mi chanchin soibor ban na thu the dar tur mi roite kan nei hial ni te in soi ani hetiang game thinglu tu khi chu iban san to te ang u ti in Lalrinliana Colney hian tunlai politics in beina atana mi malmoi lo lai dap khoma in soi chia chiam ang chi te thalo ati thu aron ziaka bansan turin mindu ani Lalrinliana THLIRNA le ngai dan hi ka trom pui viau mai politics fila kan oma politics sa in beina tual zola kan zuang lut ve ani po in beina om zenei lo ramle party po in athat pui tur ni lem lo thil hi a om ve a hetiang laka hian kan in thiar filim ngam angaya mimal in beina le Inchirhtheh na lam a in manifesto emo policy emo manga in beina ang chi te kan war deu apoimo a mi chanchin chelai dap khoma soibor ban chiam hian kan ram politics hi athazongin akai hroi don lo ti hria in kan ban san ngam atul tak meu ani engpo ni se ngai thlak chhun zom zel ta ila du thu sama chuan mani party policy soimoina hi warila angai nom bermai mole sarkar na phongvuan tu hi chuan kan sarkar laya kan thil ti thatle ma chhop kan nei te soi warila party dangin kan party manifesto soimoila chutiang mang chuan mi pui hne tumila amoi bermai amai ro chu mani party manifesto soi chu aya party dang soi sel na thu tuipui party kan omni te hian a mu thei le to a press ma mewa midang kan Chirhtheh na in soifia na kan mu le nu a lodik chia lo hriat tur om le si te a oma mi pui ma a ma ni mong kan hli mai zok ani engpo ni se hun kal to a kan thu the dar party lian pahni te in beina hi thirlet lok te ang kumsang kha zakwa somkwa paruk MP election na Congress party le MNF te campaign thu chua khan hetiang thu te hi kan mu a MPCCI campaign committee chuan heti hian thu an the dara kan rama eptupol te kalphung hi toite in ilo thlir te ang u ti in manlai politics thu hlui party in beina thu aron phor hi angai nom viau mai ngai thlanga lang o PC party chungchang chu hetiang hian an ziaka human rights hladau manga remna le muanna min tiam tu PC party khan in dauna a min hruai lu to kha PC party hian human rights an chilral dera remna le muanna andai pher veka chumi hnuwa zoro hladau le ZRV uniform an hachul der to a inchim ral hlo omzia an tlang au puya
Congress chu vai Paul Hindu ni na tia mi pui zirtir tu te ngei khan vaya po vai kulmuk ber zanata dal te chu chuang min zol puan an pha pui le a mani party hming le flag te po hum hal zo lova policy mumal tak po nei lo zanata dal an zom thei te kha mi puin mak kan ti hle lain pisia bok an le ta ani hi ma ni thil tuma la hlot lingai reng lo mi pui ha hol zong nia an hria ta piang hladawa mangzel thin PC party hi mi puin han zui donila an hladau kan thiam ve ma in hladau dang min cham san le anga politics thalera kan vak vai mai mayang ti a hlo om ani ti in PC party chungchang an zia dan aron tar langa MNF party chungchang ngai thlave thung taila MNF te hladau tha le lunglen thlak mai independent policy manga zofa te min oi lunglen dan le chumi awanga torna ruama kan lu dan kan hreto a MNF haute hian mizoril runau na lai tak nia an hriat kan sa khuwa hi toktara mangin pathian le kan ramtan ti chu aw hla bera an mang thin hetiang aw hla a mang tu te hian MLA in thlanna a an chak lo awang khan Congress MLA te chu Gawadi High Court a Congress I MLA te hian Christian Sarkar kan siamang an ti a khingin sakhodang betu India a an hruai tu te hnen thlengthenga an zuzual ko thin te khachu aza thlak hle a an hlau thon ang ngein Gawadi High Court chuan thiam lo a chantir ta si a tui rial le UNO hladau hre phak chin tan chuan Gawadi High Court hladau an cham le te khachu ngai dan tok anei thei to maya dikpo adik tareng ani kha voinnia MNF le PC haute khosak dan ngun taka kan en chuan kan MNF le PC hruai tu te chuan namdam na an tlang au pui thin ma se kan namnat na hre salovin tui rial chang elte America bu fai te India foreign policy te HRC te Zoro policy te damdoya tan min cho thina wangin kan ngei lo chau po ni lovin kan na zual tol zok ani thin kha ti in Mizoram PM in thlan thu cha MPCCI campaign committee sangka zakwa somkwa paruk in atalan dan aron ziak chonga chuti lai chuan MNF lampo in heng thu te hi an campaign thu le hla a an mang ve mek boka ti in MNF campaign thu hla hetiang hian point sang pali a an zia te aron ta lang vele boka pakhat na chuan Congress party hi naupang beram veng turin omlo ang mai kha anni ti te pahni na chuan mipuin Mizoram corruption tipun lun tu le ramdang mi te vota sarkar siam tu an du lo ti in Congress roi tu tele Congress sarkara corruption a hluar zia mipuin an hria ramdang mi te vota wanga MLA tling le minister ni thei an ni po mipuin an hria in thana pianga electoral roll khoi chingpen tu te po mipuin an hria tuntruma chongte biala mi sangkhat zani somthum pathum hing khunglut lui ram tu te MP po Congress roi tu te tho an ni pathum na chuan eizon na Congress party mang tu te an phusa hle ti in party mi te an phur theilo eizon na Congress party le Congress sarkar mang tu te an phusa na sa hle thunga Congress party office ngak tu te po chu tiang mi te chu an ni deuh ber heng mi te hian Congress party a chiat chuan an eizon na in atuar don ti an hria a an sum le an tha sengin hlo fatha in an beichiamani palina chuan Mizoram People Conference chuan Central CPI te CPIM te le party te naw dang po an zom treu ni in an soya mani ke ading ngam lo zom tur zong renga buai party ani a assembly in thlan khan lalrim policy mangin Congress an tho puya an du am wange
Kongresin atho puidu talo ani kha tudruma po ramtan enge poitur an ngai tu lova enge anti thei po an ngai tu alo HPC le BNU tenen inzomna thuthlung an han siam vele ngot mai ani MNF epa Congress dau chung boxi in Mizorama an hruai mi puitlem te tan hian eng sarkar nge siam thei an tumle ti in hruai tu RC daily newspaper me ni ruksang kha zakwa somkwa paruk ziak chu aron tar langa hetiang thuhlui kan hu atang te hian kan ram kalsiam le political party chet vel dan kan ria chua pha ome Inchirhtheh politics ai chuan ramtana kan thahnem ngai na au o hi mipuya tu tamjok tumte ang u ti in politics khel dan dik zirtir konga thahnem aron ngai hle ani he Thuziak tu Lalrinliana Colney Thuziak hi kan hmu thinin karinga athuwak thlak dan le kalpui dan te a politics thlir dan te hi mishing nun siam thazong le kong dik zo tura in ko mu zong ani thina a fak om thin hle a kutlo hui deuh sela thutam tak zofa te hi min hnu chia in min zirtir zel te se